Koto e la? Mwen nan kizen nan we? Ah, mè drive? Adre non? Ok. Kote mouche a men? A lal flan ne ma foti baye ki te bla pou li. Ay. Wafou salami? Wafou sa an jutil. Ou achita? Non, mba chita non, mba pou eto konen mpo ale. Ou wane? E bon mo, sa bon mo gen komè? Anti mon yank ma boye jutil. Ah. Ou gan pi salami komè? E wè? Ou konen enek sa manjan pe. Ay komè, gen bagay vwe komè. Gen bagay mo fi. Foti chita non? Non, mbo ale komè, mbo Foti ale. chita? Ouais. Gen bagay mo fi. Ay komè. Tan mwen atende mwen de yon baye de wa. E wè komè? Ay komè. Komè koto mbo ale? Mwen ma fini koupe. Dat sa komo dou soti de ou pa vini komè. Ou konen mge bagay pou ma regle komè. Komè mwen vi ale, vini komè, vini. Mwen mwen koupe. Ou komè. So gen? On dou levan tou komè. So gen, ou wako manje? Eme chita mwen Non, si manje pou. Komè, pou ki pou. Oh, jom mwen la gen, ou se mnan mwen ki pou manje, chita mwen ti manje. Komè, ou kon komè komè. Awa kriye kompe. Ou komè gwen chou, ou konen gwen kek ji mou. Ou Komè, seye? ou komè kado dou le. Non, men se mwen ki gwen reche la. Komè. Oh, so gen la kompe. Oh, kompe. Komè. So gen la. Komè. Chita mwen ti manje pou. Komè ki demale, komè. Non pa ale kompe. Komè ki nou de futwem, ki demale kom, nan de komè. Oh, no.